the camera part 1 to this particular story concerning Obinim and Dr Ogyaba. Omu beef na, order for order, boot for boot, beef na after no. But the camera part 1 and someone Ogyaba. Ebe kachire, so for penyini Bishop Daniel Obinim. Now we are now no. Obinim so aba tenente ho. Obinim aba reply Ogyaba. Then someone kachire we chirem to Ogyaba. Me ni wanya both physically and spiritually na me kuhuhumu. Obeda ne kana mai be ka Ogyaba. Ewo huhumu be ka naku no. Me wan chiremu no achire waje e de ama me. Ewo comment section. Aha PENYAH block media. Best for say ni di mo. Obe like if you are our subscribe button, some back click notification connectors. Update time to the wide that mama ewo comment section. Oba so na she for enya biasho. No make am phone na la money send up ena dia ma. Ene Father's Day. Mun send this ka enkoma mo janom. Who are going to USA, UK, baby a. Pay send this ka eduko fie koma awofo odofu bi onanfofo unua bi a. Use nala money send up. And first can come agent. Na fe wo frefie busa aba was my na yam chese. Wo da bi twasa yinimu. Use nala twe app not phone so one can say be account. O send this ka also use me promo code no. PENYAH TV na obecha wo a cool $20. Nala na obi ayisu. Let's go to the story. Abusia. Enchebia anambro villa ka kira wo say Dr Obinim and Ogyaba, there's an ongoing beef between them. Ama that beef starting 2025 nimo because Obinim and Ogyaba semba ya bra na Ogyaba fa na yirechi. Ama obi akoya bo hye nyina wo no. Obinim ko ja na so dem and Ogyaba eko preachi ye. Owarefo de wo fa chiri na koye ne ye chewa. Oh yes. And said the minu Sofia and Ray ono so akoye bia ne ho asema abaya. O kasa bebre. Onye mi nkomodifo. Kame friends masa. Chai na je we yen kasa. Two we sofo, one we walefo, tini nyina wudi fo. Oba no kwa na be se wo pekura wudi fo. Oh, asole man so amo support kura so magimi. We yen support. We yen support. Me e bia to me da. Ma asole mo be support because munya agimi no na me di mo cha me ko bonsam gem. Best thing is everybody won pesa. Everybody na chi wade wa wale a memfa we yirachi. Wa wale memfa wo kunachi eye adwaman eye adultery. Eti wo kwaye ne ye chewa. Shut up ye din. But asem na say Ogyaba afọ bi ne ho tirimuka. It also he was looking for an appropriate time, a perfect timing to reply Obinim for that thing na oye ye no. And we say lo and behold Obinim so the aba or na ye the friends Obinim o ma ware nsensem. Started ya che but now no ana fe dey say nukrebe wo bia epiepie how Obinim say treating na yere what the point say what time na yere ka akura e dey akoma ne girlfriend ne side chick. Hey, Obinim worship ya tam madam card koma side chick dey. E ja say nguma o. Just say and some there bebre na enam so ma friends Obinim Fred Ogyaba ka linsem kire because na friends as abe ono nko obi a entien onye obi an kan nsem chenjo Fred Ogyaba eno kan nsem kire no e Ogyaba ti ya no Ogyaba say aha akwa we kro Obinim na me pen dada ma bona to ho dada me pen no e zo na bram dia ene ya me bona senu mama I will help you to crucify him. Ene Ogyaba be so la live ni mu no ene obubo na adwen pa kika na adwen tan edi kire Dr. Bishop Daniel Obinim. What is our talk latest card ya mo ba no on fa documents in chiro obeto assume sound oba dia dance yes say na wo ka bia no oyusu da o ka ni si wasa wo de ka ne kono de ba wo si oyusu ni kakra oyusu kakra da kro na ni ba no so na papa na maka na so dia che obi no so go na de na wo fa me ka na wo dia che obi na won kan kire me papa ne say documents no enye ni din na wo so nti e ma na fa hye ni tirim say ye ne ka no dia che asem we say wo pa ko fie wo ko busa mo asem
si we foot your baggage na so dem wo didi me church members na tam me fa papa na ewo mu ti me se me nkasa ti me so me dia na me kan onfa ebe boa no on treat ni yiri ni ye woni na abobra omo ba eti wo kwache wo bi ba na se wo hunu se o tetew na wo mpe ni bi mu a fa ne koma na busuafo emfa ne mejina bonten fa ne mejina pocket so etwetwa ntoro embobubu keys awerɛhoɔ ekum sunsum ɔhyɛdam a wosu obi ba no no sɛ deɛ wo so yɛ obi ba no eti ɔhyɛdam na wosu tim na wawu emfa fa so ma obi a ejapade a moayɛ mo ba beto ye mo beja kwakɔ ma wo ba ne japade bi ka kyerɛ sɛ ɔba ɔba bi asomdwe mmra sɛ ebi a wo ba ne mu a simple ọba no bekwa kwahia bẹẹ mu obebu no me da bia de meka se se ọba emu a wo bi wo akyire kwa obu no enti gyaa no ma ne nkọ na onkonko bu sa nipa no wo so nam a wo bekwa kwahia wo bi a ono so bebu na ede asomdua ba omo ba Yesu nkyɛn ebe ka story bi kyerɛ no fa aware ho wo se heaven ho aware ni ho enti sa wo betete wo ba all in the name say ene ya japade ma me moki bi na me nyese me a minja no but what you need see e puni finfin afrochi ni ntwamfa ne ho na kope ba bi tena ne gya wo no nko a na wo be ma ne de wo kwan sa wo hwe agyi wani ko holidays na wo bi ba abesi ba bi agyo no nko a say I am staying back on one masa is a suicider. Me say, Oba Bruchiri ha, na so stress will be, or ye case, ye big jailu into a ban or fast stress. One can not some will be. Me say, the whole Ghana, meaning will be a Oba waiting me, dear Nakumum say, I did say the hammy. I keep it to me, Kauni Mikungokasa. Me say, me, Obi, I did my time was all them. Me qua one shall be in you, the other toto. Ebi awa mommy a mebon eliti oba nya ho abotre ye fa nya mpaibo me de ye bompa you enne ka ono ankasa be gina pocket so chance so expose no ni nyina mu no oba ne ka chance nka me ne nkokasa me se wo wura free odu obi o send de bre me unti na me ye din hey there you were they should share you be power. Eti me ne nkwa nkokasa because make ya ma twesa me ne nkwa nkokasa sa die say ya wa hwa se wa ambomia ne mebum na me so me ne wuti gina say ye kontokwa na so wanti me ammo me nko ade a me ebe ya test de ya go computer game and finish hard pa eti me nko say the worker say I'm staying na obi se Obinim so ate na Obinim so te ya na anya ne de enti Obinim so no abado se ha Ogyaba sabe umu ade na me Obinim me kyerɛw se me na mesum aburuka ayantamfra me kyerɛw hohomo me ni ubedi Ogyaba bra osofo Ogyaba bra na me no kasa umu ade wo ho he Ogyaba umu ade Ogyaba wani nso ade wo ho ofisa wo size ne me kyerɛ sɛ me se me nkasa bio me ntwa video bio nti no obeso de me yɛ fom wo ho umu ade Ogyaba sofudwumam bibisa wo sɛ sofudwumam wo size ne me start ye nyame dwuma me di sofo na we wo size ne nyame dwumam abeso de me yɛ fom ye ka sofudwuma wo size ne me congregation me wo ye chemu tre wo nya wan wo Ogyaba me se ma so le kura ko fom kura no ye chemi congregation mo tre wo nya wan wo size ne me wo nya me dwuma mu yes am de mfie dudu yes am de ye nya me dwuma no waye bi ye mfa so fodwuma to nchen abrabo nipa abo ye ka life abrabo nipa abo
Ye me mabon wa bobi. Umu ade woni so ade. Abrabo nipa abon wa bobi. Besi yemfa so bodwuma nto nchen. Yemfa nko abrabo foforo. Abrabo ayese ye ebo. Se ade ye sika wura another business mabo bra no. Wo abrabo mabo wa bobi. Woni so ade umu ade. E wo misa ma promise abolo so fo. Titiri me mame esi. Me papa best ma ko wusu ansa. Ma promise o mo se menkasa. Ma promise abolo so fo nyina. Titiri Mr. Freddy Chamens anso ka ho. Me se menkasa. Ba menkasa no so se nye wo Ogyaba no de benim be yefom. He. Ogyaba. Ene ye 20th June 2026. Ene Saturday. Fashe wutiri mu se free na ko me no spiritual fight. Me no wo sunsun tokwa. Me kire wo se wo ye prophet. Me so me ye angel. Ajam de be ye wo Ghana program ni wiase ya no. Wo me no de be sie ne bruta. Na kai se de bia me kasa se kai se enye social media ntokwa ena me se me no de be sie ni. Me nim se video ne de obeba be 10. Me nim se oba be ye video be se 20 obeba sa. Ba me de one way e be ka wo social media ho. Na sunsun me kire wo. Ogyaba fashe utim se fi ne ko tamfo eneme. Ati na wan kasa no menim se onpe ma se mu bibiza question me answer. Menim se onpe ma se mu ba me bibiza question me answer. Ma fa na frɛ woda. Jima no ma fa na frɛ woda. 2 ma fa na frɛ wo se me ba wa asole woda. 3 ma fa na frɛ wo se me ba wo fie da. But wo fa se wo ba ma asole. Me na ma wa ma. 2 wo fa e frɛ me. Me ne wo kasai as a junior brother. Ba na menim se wo mpɛ ma asem. De to so me answer. Wo ba me fie. Security man ne frɛ me senk. Wo mie gate na me pese wo bebie. Ana me man bi man do be kana me hall. Me no ti hall wo nyina na ma fa me ho adwen se wo mpɛ ma asem. Me ne from is Obinim. Atena empa so 2 times. Aka chen se wo mpɛ ma asem. Emi ya o makome mu a makome mu dwam like makome dwame makome ye me ya se wo na wo maka wa asem a kire for nso bi nim se wo ye metamfo wo mpem asem no wo na for nso bi nim se abaye complain ama wo na wo me so fo na wale time kra wo Ghana ha chen wo yere Abigail no nenkasa wo yere Abigail no onkasa wo Ogyaba na wo Ogyaba sofo ben wo Ghana ha wo aware papa chan be se me hu sofo wo Ghana ha na ware time na ware time chen wo Ogyaba me hu bida wo so na wo Florence Obinim ebe fa fon ebe ye me kumpre ama wo aye me ya asofo mpanifo ne asofo nyansafo mpanifo mu nyina wo Florence Obinim ankofri obia se wo na wo ye metamfo no Ogyaba media me ana wonti media me gina me branches no me gina Tema branch me gina Accra branch me gina Kumasi branch aka kire ma asole man se wo mpem asem wo ta me ache wo me se wo ta me wo mpem asem me kan so na Florence Obinim ti hobi onimpa already medical catch no dem 2 times ansa na medical asole dem akoka se Ogyaba mpem asem eti metu ba bia yi ase o ba bia menkyia wo emi ya se wo so na Florence Obinim be fa phone e be frɛ wo be complain abrade emi ya se metamfofo no mo na Florence Obinim so de ne ho abɛbɔ mo Jesus yes obi so de why night witch e de night witch hey sister fashion team so your night witch me so me a night angel and I'm a day angel if you know go so me no spiritual fight me nim say won so de obeba social media be brebe bitwa video yes so de okwa lo betwa video be 1000 me dem maybe you because me nim social media ntokwa ne ko
de bia meka social media ye minim ko but me de ba ko pe we fa show team se me ne won to kwa wo wagyae wa wale ye tan ne beka me ma ware ho asem na nya wanwa wo night wait wa wale ye fon na wuti mu no tan no wagyae beka me de adentia efri se Florence Obinim na beton me mama mo na Ewurade ma shebo se me ntwa video bio na so enye Florence Obinim ti na me bae Florence Obinim enye onu ti na me bae ono de maka se me ntwa ne ho video bio because of nkwala ne nti na me ba ni patu Ogyaba he ene wo na twetch video we blogger bia pa wonfa oba o bema o akwala o panyin obia pa wonfa no nkasa wo pa kaseti ame wo pa di matem wo pa ye den me nso cameraman team legal wife fo ni na me respect mo me bo me mu asema mo me nkasa ntia mo enye mo ntina me ba ni patu pe night witch oni Ogyaba if you come mo won talk about it a spiritual fight me say bo de mo mra me say me ntwa video bio na mo adiam de ba yem wo krum ha no he aware de mo nya gu no say wonim say aware aware de menka ho asem me ne Florence Obinim aware ne de mo nya gu no mo nya gu no ano de aware de menka ho asem me ne Florence Obinim aware ne de mo nya gu na wi nti na aware ne de meka ne se mo divorce na wi mo gu na wi nti no ise ho de menka ho asem kura right because me minjina bebia nka se ebi se me jaware asori dem kra ma shebo se me jaware but mo di kan gu aware nti aware de mo gu na wi nti se Florence wo ye mo dia wonya me dia because me di kan twa video aka se Florence wo ye mo dia se wonya me dia ta aware de mo nya gu no ano pe me ne me mana kasa me mano me ne o makasa me ne me mana kasa se minti min kan wa ha Ogyaba wo Ogyaba wo night witch hey en kamin twa video we da me kamin twa video we da but mumi you know menim say kofo bebrebe disappointed in me menim person kofo bebrebe disappointed in me say angel bishop I know abekasa o ma me kwan ni Ogyaba nko ade mentena ho akwala no small boy no one night witch no menim ni won to kwa bidim besi ya wate bidim besi ya aware de monya gu no nti me kura de se de ifio kura de minti ho bio minti fi ho bio me na me mana ka se fio de minsi ho bio mo bye bye was actually watching from mommy. Comment section. Obinim so no. Aba reply Ogyaba. Tell Ogyaba emu ade. Will Ogyaba come back again? And I say beef no. Eto agwatwe de atwene. De be si bia no ba be dwamu. Amwati ase. Until then, I hype PENYAH Media. Akra.